20.000 daje Živorad po prvi put. Mlađana 25.000 Mlađan daje po prvi puta. 28 daje Zvonko po prvi put. Bratija proglasi grabež za krstaški rat. Al sve je to već viđeno, svi trpimo postiđeno. No, ispore sveće do gore i film se prekida. Skupštinski lep bez motike, to spada u narkotike. Sa te se igle ne skida. Kliče se nebulozama, u inat dijagnozama. Isti krezubi statisti mlate barjakom. I što je više štrajkova, pazari više lajkova. Onaj opsenar.com